Kini kedai All India Radio Shillong, ka khubor ban puni dailu setas im. Kini kilong kimat bakong sam jong ka khubor. Kejia lang jong kisipai bala syong thait kalong karen san ka badon kam namar ka pen ke im bat te song ni kejia dai hapadeng kisipai badang don hakakam bat ke bala syong thait o umentri rang ba ka Meghalaya u konrat ke sangma. Perkuburam ulat ke Meghalaya Usatya Pal Malik ya ke Henryungut ke NCC Cadet ke Meghalaya ke balami khmat haka Republic Day Parade al-hajar al-huar ha New Delhi. Bat ha Meghalaya ke dan san pausan ngut ke priya ke badang yuk thamai ke jingpang COVID-19 hinin kesni bat arngut ke badak khlat. Hashua bing net ke khubor ke babanya ina syak skor ya ke jingpan benar. Uknyang jingpang Omicron udai ubakaladur na coronavirus bat ubang nimdai ban kensting ni ngikentu namar kata ya kino ngap jungi bakin long ki bapikir ban pendapura ya ke jing aitika bat banyarap lem ya ki weiru kenthop iki khna ki ba pedeng khatsan haduk khat prasnam karta bakin le aitika sobha banyai beteng ke bale ya kini laitali ki rukom le ki basung dang ya ka jingda khamat bat khamut penjinga iwei ni iwei pat kham le kho ya ka khti bat ka khamat nakabanta ki jingtep ki babania shapang ki jingpang COVID-19 phila ban phone ha national helpline number not iwei alai khandai hinyo pranot sauhnriu bat iwei not hinyo san lane how helpline number ka Meghalaya iwei sau iwei not bat lada don kam kirke e phone ha number iwei not pra Mentapat ke khubor ki babanya. Umentri ramba ke Meghalaya ukonrat ke sangma hanin kesni ureshim benta hak ex-servicemen rally jong ke jela kabla long ha Assam Regimental Center Happy Valley Shillong. Haba ajing kren hak jelang umentri ramba ulong bak jelang bakum kani jong ke sipai bala syongthan kalong karen san ke badon kambha namar ka pen km bat te song ya ke jinga dai hapedeng ke sipai badang don hakakam bat ke bala syongthan banwengi ki jing e nakabanta ka bha kamiat jong ke sipai bala syongthan batru nakabanta ban penku buram ya ke vir nari Umentri rangba ulay thuru yaki katu ka ni ki kam ba ka sarkar kalale nakabanta ka jingbha jong ki sipai bala syongthan bat ka yeng ka sem jong ki Shushu ulapan ram ba ka sarkar ka shimkya ban ay ka jingkershan bat jingmentoy ki sipai bala syongthan bat yaki vir nari Ukondot ke sangma ulapan tipru ba ka sarkar kala ay jingarap khatsan lak tengka nin kasni syaki bahayeng ja ha veldar ar marak ubalak lan no ha ka jingale ha line of control ha Jammu bat Kashmir ubaday na ka 59th regiment bat ubasyong basa ha Mendi Pathar North Garo Hills district Shushu umentirang ba ulong ba ya ka ni ka jingarap pisa nsakantiyo syaka arpaulak tengka Ki Henryungut ki NCC Cadet ki balami khmat ya ke Meghalaya ha ke Republic Day Parade al-hajar al-huar ha Rajpath New Delhi kila syapan kuburam hnim kasngi ha ulat ke Meghalaya Usatya Pal Malik ha ke jialang ke balalong ha Raj Bhavan ha ke ba ula ai ha ki ya ke Certificate of Appreciation lambat ke pisa Habakran ha ke jialang Usatya Pal Malik ula ai kuble ya ki ni ki cadet bat kran japang ke jingran kam jong ka Republic Day camp bat ke NCC ha ke batay bat kantiu shaplang ya kari Ulat ula ai kuble ru ya ki kimeki pa bat ki no hikai jong ki cadet ki bledon lang ha ke jialang Ki cadet ki belalet ya shimbenta ki kentup ya ki sangut ki kena shinrang bat iwai ikan thay ibadai na Shillong GP bat ki belami khamat ya ke North East Region Directorate ka cadet Mary Milling ka bapule ha St. Mary's College Shillong kadai ka cadet ka paningkong e na ka jilla Arunachal Pradesh ka banlet ya shimbenta ha ka Republic Day Camp Ka Division Bench jong ka High Court ka Meghalaya kalabtha ya baro artli kata ka Airport Authority of India AAI bat ka Directorate General of Civil Aviation DGCA bakin le affidavit ha ka bede bat ka jing la ne ka jing ibyang ban pinhe ya ka kat ling sun ha umroi kat ban pinyat ya ki ling sun ki bahe Kumba kalong menta ka ling sun kala ban pinya tang ye ki ling sun ki baren ki badan kam kalin tiyat ke belengkot shuwa ban her kat kum ki bor pinya la ong ba ki ling sun na umroi ki yat man kapor sha Kolkata Guwahati Imphal Agartala Dibrugarh Lengpui Dimapur bat Silchar
Menteri Ramba ke Meghalaya Konrad ke Sangma ulong bagi NGO ki bapasya ya ke jingjit yu Rakesh A Sangma ko Chief Executive Member CEM Jong ke Garo Hills Autonomous District Council GHATC kidai ki belasya pensyit hai ke seng san pertai. Dah ke pensyai baya UCEM lajit lang bakalinti bat karukom ke badai Menteri Ramba ulong bakam syamdon kanu ke jingtuklar la nakaliang jong u ni jong ke seng. Kini kedai All India Radio Shillong kebuan lam syapi ya ke kubor. Meghalaya ki dan san pausan ngut ki priu ki badang yot maya ke jingpang COVID-19 hinin kesni sispa san pausan ngut ki belakon bat al ngut ki belaklan. Kat hadu hinin kesni ki dan hendriu spa khandai ngut ki priu ki badang shitom ha ke jela kentup ya ki arspa arpo khandai ngut ki bana East Khasi Hills District. Hagajuk kapor palat sispa nyo polai klur sapo ar laktali ki dawai tika la depan ai hadu menta ha India hapo ke nationwide vaccination drive. Kidan palat prapo ar hajar ngut ki priyo ki belakon hinin kesingi. Dakine ke jingkot jung ki priyo hakari ke lakir syaka sau klur kat nyo lak hendriyo po hajar sau spa san po prangut. Bat kena donru palat arpo nyo hajar ngut ki badang yot maya ke jingpang COVID-19 hapo kene ke juk kapor. Meghalaya Public Service Commission kala pentip baya katarik bakat do ban penpoy ki form na kabenta ki kambalat hakitna trikam beper balapen bena ha ubnai no pra akasnem baladem lapen jalan shado ka alpo pra tarik menta urimpang bat ke jing penjalan ne kartaru kan long kumbalapen bet mai da ka sorkar. Kejeng Bishar Bakarpang jong ke Central Bureau of Investigation CBI Haranchi kalarai penrem nin kesengi ya unong yalam ke Rashtriya Janata Dal RJD Ulalu Prasad Yadav halo kejeng don keti jong u haka kambabsam da ke besaitu ya ke pisa ke basispa laipu khandai klur tam naka Doranda Treasury ke bahajarkan. Kiyeng Bishar kala pelait no ek arpau salmut ki weipat ki bela syak pengat lang hakumukot duma namar kejing bombiang kisaki satar. Kiyeng Bishar kan saaya karai bakat do hak arpau wei tarik menta upnai. Menteri Ramba Konrad ke Sangma hakala sing blay ulong bakatanat korbari jong ke sokar pedeng kala betha ya ke Survey of India bat kibai ki tanat rekam ban ay ki kaipot hadien baka sorka Meghalaya bat Assam kila dap ay ka kaipot jong ki na ka banta ban wengno ya ke jinga ka japut ka balane da ki posnem. Menteri Ramba ulapen pau ke jingkermen bakatanat korbari kan khot jinga lang ya ki hake khendat por ban wan. Ke South Asian Cross Country Championship bat ke 56th National Cross Country Championship kan long hak arpon reu tarik ubnal ber ar hajar arpawar ha Indira Gandhi Stadium ke Baha Kohima, Nagaland. Kene ke championship kala day ban long hak kat san tarik ubnai kala langkot mentakasnem hendrei la pensange shua namar ke jing sapriang jong kuyang jing pang Omicron hakari. Ke kubor bala pelait da ke Nagaland Athletics kala pentip bagi South Asian Athletic Association SAAF bat ke Athletic Federation of India AFI da ke jia pelujing mut bat ke sorka Nagaland kala rai ban penlong ya ke championship hak arpon riu tarik ulupir. Ban penkut ya ke kubor sa sisien ngan pensiau ya kimat berkongsan. Kejialang jong kisipai bala syong tait kalong karensan kabadan kam namar kapen ki im bat dek song ya kejinga daya pedeng kisipai badang don hakakam bat ke bala syong tait ong Menteri Ramba ke Meghalaya Konrad ke Sangma. Penkut buram ulat ke Meghalaya Usatyapal Malik ya ki hendreungut ki NCC Cadet ke Meghalaya ki bala mikmat haka Republic Day Parade arhajar arpawar ha New Delhi. Bat Meghalaya kidon san pausan ngut kibriyo ki badang yot mai ki jingpang COVID-19 hinin kasngi bat arngut ki balaklat. Kat tu ko kubor kelakut nak All India Radio Shillong.